ZPM consultant Colonel Ram Lunan MLA ni chu tong pong chak chi ani lova pathian mi ruat chu an mai ti she turin an party mi te acha voina an party chung in khoma Colonel Ram Luna hian politics ani emo rongbol na peng sang ani emo mason tur chuan inpum khanna tha nei apoi mo bera chumi omtir theilo tu chu mani masial na ani awangin politics mangaram rong an bol na mani thanna tur ringot zong lova midang thana tur zong zok turin an party mi te chu acha a an khingpui party lian tak tak te ne na khai khinin Davida le Golia tha angmei an nia hetiang hi ni ma se an elpui party ten an hupura wangin an shwai tu pani pulal du omale puke sabdang inkara hem thla kan tuma in ngei lo angalan tir tumin theitop cho in an beini in asoi Colonel Ram Luna chuan pathianin ami te ashwaina a Jubilee alo thlena piangin thil thar atlentir thin ni soin Mizoram min ro anin relna kumsom nga champha an thleng to a nakuma MLA in thanpui nei tura po pathianin thil thar atlentir ngei abei seiti asoi Inko mi ZPM General Secretary Pular Thazwala Roy te in akai shwayani